Nigongona ria hamwe ria muthia ria ciana ithano iria ciakuire thutha wa gukobokana kwa irima ria giko gia Kioro hindi iria ciana icio ciathakagira irima-ini riu. Igongona riria rikuihũirwo ni kieha. Ciana ni cia ukuru wa gatagati ka miaka 3 na miaka 10. Vanessa Wangari miaka 3, Abigail Muthoni miaka 4, Natasha Jabi miaka 7, Prince Chemi Muturi miaka 5 na Dylan Juma Madege miaka 6. These guys have gone to heaven. All of them. I was reading there. 5 more angels around the throne. All of them have gone to heaven. Ni ciana itigite family ciao na kigiriko na aria matarona gikeno kia mwaka mweru kuona mutino ucio wa matugire thiku imwe mbere ya turugitie mwaka. This spirit ya kuwa watoto wetu, mafamilia zetu, tunakata in the name of Jesus. Tuakene kabisa. Mathiko ma ciana ici magatabanio muthenya wa rucio kuria atatu magathikwo mwena wa Kiharu na Wanyangeri mathikwo Kiambu mwena wa Ndeia na Thika. Wale watasikana kesho. The worst days are still to come. Shule watoto wamerudi shule. Wakati utarudi ugojee mtoto atoke shule na atoki, ndio watajua shida. Lakini kwa sababu tunamwamini Mungu ambaye our mighty who never changes. Thutha wa ihoya ria family ici kuhoya uteithio wa guthika ciana icio, andu a wendi mwega undu umwe na thirikari ya kaunti ya Kiambu ni mateithĩtie gukinyaniria mihango ino. Atongoria matiganite kuma kaunti ya Kiambu ni mekinyirie igongona-ini riri matongoretio ni Governor James Nyoro kumiriria family ici ihinda-ini riri riritu. Nyoro ni aranire kwambika mugururio wa kuhitana na aria maragarara mawatho ma miako amu ikuo ici ni cingirarigiriirio korwo irima riri ni riakitwo uria kwagiriire. Na tutahakikisha mambo ya septic tanks imeisha. Tutakuwa na main sewer ambao itakuja in the next year's budget. Handu-ini ha Kameme TV Getwo Waithira wa Kihara.